hashobora kunyuraho abagenzi basaga miliyoni buri mwaka, kirambaraye ku butaka bw'ibirometero kare 730. Niyo marembo magari ava ndetse anerekeza mu Rwanda no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe giherereye mu mujyi wa Kigali ni kimwe mu bibuga byiza kandi bikoreshwa cyane muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. U Rwanda nk'igihugu kidakora ku nyanja kandi giteza imbere cyane ubukerarugendo ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu mu karere, twisanze dufite amahitamo amwe gusa ashobora kuduhuza n'ibindi bice by'isi. Ibibuga by'indege byiza kandi bishoboye: Kigali International Airport. Gusa bitewe n'umubare munini uri kwiyongera mu buryo budasanzwe mu rw'imisozi igihumbi no mu karere, ubu ari kubaka ikibuga cy'indege rutura cya Bugesera. Iki nicyo gikorwa remezo gihenze cyane kiri guterekwa ku butaka bw'imisozi igihumbi. Miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda niyo yateganijwe kubaka iki kibuga cy'indege cya Bugesera. Cyo uretse kuza no mu byambere mu karere, ahubwo kizaba kiri no mu byambere ku mugabane wose wirabura. Gusa muri aka kanya sicyo kituzinduye, ahubwo nacyo tuzagikorera ikiganiro cyacyo cyihariye. Akabiri niyo mpamvu twibutse gukora subscribe ugakora no kunzogera kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa Xmenya kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Muri uyu mwanya tugiye kugaruka ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali, tukakubwira byinshi bitangaje kuri cyo ukwiye kumenya nk'umuturarwanda, ari nacyo tuza kwibandaho cyane. Turakubwira uko cyubatswe, uruhare rwacyo mu iterambere ry'igihugu, impanuka zishobora kuba zarahabereye niba koko zihari, n'ibindi byinshi bitandukanye. Nturarikiye kureba iyi video kugeza ku musozo kuko hari byinshi bitangaje uza kwishimira kuri iki kibuga cy'indege, ariko by'umwihariko dukomaze no ku kibuga cy'indege gishya cya Bugesera. Ntucikwe rero, muri kumwe na Mr Buda, muhawe ikaze. Nicyo kibuga kimwe rukumbi mpuzamahanga ku butaka bw'u Rwanda twari dufite imbere ya Bugesera International Airport tuza gukomozaho. Ikibuga cy'indege cya Kanombe cyubatswe mu gihe cy'imyaka 2 kuva mu 1958 kugeza mu 1960, cyitirirwa perezida wa mbere w'u Rwanda ariwe Gregoire Kayibanda. Ikibuga cyitwa Gregoire Kayibanda International Airport, nubwo nyuma mu 1999 aribwo cyahinduriwe izina kikitwa Kigali International Airport, nubwo bamwe bakikita Kanombe International Airport kugeza magingo aya. Iki kibuga giherereye ku musozi wa Kanombe, akaba ari mu birometero 5 gusa uvuye mu masangano y'umujyi wa Kigali. Nanone akaba ari mu birometero 10 uvuye mu gice cy'umujyi wa Kigali kiganjemo cyane ibikorwa by'ubucuruzi. Kikaba cyari cyo cyonyine rukumbi mpuzamahanga mu gihugu, aho cyubakwa byari byarateganijwe ko kizajya cyakira abagenzi 400 ku mwaka. Nibwo bushobozi cyahawe, nubwo cyagiye cyongererwa ubushobozi ku buryo bugishobora kwakira abagenzi barenga miliyoni bava cyangwa baza mu gihugu buri mwaka. Mu kucyubaka kandi cyahawe ahantu hamwe gusa abagenzi bashobora gutegerereza cyangwa kuviramo, ibizwi nka terminal. Ubu iyi terminal ya kera yaravuguruwe, ubu niho abagenzi biyubashye cyangwa abo twakita nk'aba VIP banyura kuri iki kibuga bategerereza cyangwa bakaviramo. Iyi ni ya nyubako mujya mubona inyuma, ifite ibisa n'imigongo cyangwa inkingi inyuma hayo. Ushobora kuba warayibonye wagiye kuri iki kibuga cyangwa ukaba bibona mu mashusho gusa. Ndetse hubakwa n'izindi nyubako 2 z'abagenzi basanzwe nkanjye nawe. Ubwo muri make iki kibuga gifite terminal zigera kuri 3 zose, bikagira ubushobozi bwo kwakira abagenzi benshi cyane buri mwaka. By'akarusho kandi terminal yibanze ifite ubushobozi bwo gupakiza indege nka Boeing 747 jet, imwe mu ndege nini rwose nawe wicaramo kumva uratekanye. Hakaba kandi hanakirwa indege ziringaniye zigera kuri 6 icyarimwe. Mu majyepfo y'iki kibuga cya Kanombe kandi hakaba habarizwa utundi tubuga duto 2 dukoreshwa na za kajugujugu twitwa helicopter pads cyangwa helipads, aho biba binoroheza kajugujugu kugira mu nzira ngari cyangwa runway zini ndege zinyuramo. Kajugujugu nyinshi zigwa kuri iki kibuga aba ari za gisirikare. Ikibuga cya Kanombe kandi gifite inyubako cyangwa terminal z'abagenzi ndetse n'iz'imizigo. Hakaba nanyura imizigo myinshi cyane bitewe n'uko u Rwanda rudakora ku nyanja, bityo ingendo zihuse akaba ari zo mu kirere. Kuri iki kibuga kandi haba hari internet ya wifi y'ubuntu ushobora kuba uri gukoresha mu gihe uhageze utegereje kuba wagenda. Hagati y'umwaka wa 2012 na 2016 iki kibuga cyaravuguruwe kinongerwamo udushya twinshi, harimo n'ubwirinzi bw'inkongi y'umuriro bugezweho. Ibintu byatumye mu 2014 ikibuga mpuzamahanga cya Kanombe cyarashyizwe ku mwanya wa 7 muri Afurika mu bibuga biri ku rwego rw'akarere, regional airports. Ahanini bitewe n'ubwirinzi bwo kurwanya inkongi y'umuriro iki kibuga cyashyizwemo. Ubu bwirinzi bukaba buza ku mwanya wa 2 mu bwiza cyane ku isi.
imigaragarire yaho n'umuteguro ubuhari kandi nabyo biri mu bituma abagenzi bumva baguwe neza. Akayaga n'impumuro bituruka mu byaremwe, ikirere kidakonje cyangwa ngo kibe gishyushye cyane, byose biri mu bituma abagenzi benshi bahitamo kunyura kuri iki kibuga cy'indege cya Kanombe, kabone yewe nubwo baba baje gusura ibihugu by'abaturanyi. Ibintu bishyira iki kibuga cy'indege cya Kanombe mu byambere mu karere mu gutanga serivisi ku mugabane no ku isi yose muri rusange. Mu kwinjiramo imbere dusangamo aho wabariza amakuru y'ingendo n'ibindi byose ushaka gusobanukirwa ku rugendo nuko buri kimwe cyose kigenda kuri iki kibuga. Dusangamo kandi amahahiro ari ku rwego mpuzamahanga, gusa ibicuruzwa byaho bigacuruzwa nta kindi kiguzi cyongereho cy'umusoro. Bivuze ko ibiciro by'ibi bicuruzwa biba bihendutse ugereranyije n'uko wabigurira ahandi, gusa nanone hakaba hari ingano runaka utaba ushobora kurenza ku bicuruzwa runaka. Muri aya maguriro uzasangamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, imibafu cyangwa parufe, itabi, ibyo kurya, imyambaro, ibyongera ubwiza, ibicuruzwa by'igiciro gihanitse, luxury goods, ibitabo, ibikoresho bya electronique, ubugeni n'ubukorikori n'ibindi. Nk'urugero, aho bitegura gusohoka mu Rwanda baba bari, haba hari ubugeni bwa kinyarwanda baba bashobora kugura bakabijyana iwabo nk'urwibutso rw'uko begeze kuba bagera cyangwa se bakanyura mu Rwanda. Kuri iki kibuga cy'indege kandi haba hari bare na za resitora wafatiramo amafunguro mu buryo bwihuse. Hakaba hari ahatangirwa ubufasha mu buryo bw'ubuvuzi bwihutirwa, serivisi z'iposita ku buryo wakohereza ubutumwa cyangwa ibintu runaka bitagusabye gukora urundi rugendo. Ukahasanga ibyuma bya banki bibikuza amafaranga bizwi nka ATM cyangwa automatic teller machine, ku buryo niyo waba ufite amadolari cyangwa amayero ushobora kuyabikuza mu mafaranga y'u Rwanda, cyane ko haba hari n'abavunjayi b'amafaranga y'ubwoko bwose, Forex Bureau. Hakaba hari aho abantu bakomeye bashobora gutegerereza hazwi nka VIP lounge. Nawe iyo ushaka kuhajya urahishyurira, aba ari VIP nyine. Ku bijyanye n'umutekano kandi, aha haba hari polisi yayishinzwe kugenzura umutekano w'abagenzi ku kibuga cy'indege. Nanone iyo ukomeje winjiramo imbere kuri iki kibuga usanga indege ziganjemo ari zambaye amabara y'ubururu, icyatsi kibisi n'izuba riri mu ibara ry'umuhondo. Wabimenye, aha niho waba wa Rwandair, kompanyi nyarwanda itwara abagenzi mu kirere mu byerekezo binyuranye. Ikaba inafite icyicaro cyayo gikuru ku igorofa rya nyuma muri iyi nzu iherereye kuri iki kibuga. Gusa Rwandair mbere yakoreraga mu nyubako iherereye rwagati mu mujyi wa Kigali yitwa Centenary House. Mu mwaka wa 2010 nibwo yabonye ko bikwiye kwegera abayigana, ibaha serivisi nziza badakoze urugendo rurerure, maze yimukira ku kibuga cy'indege nyirizina aho n'indege zayo zibarizwa akaba ari naho zihagurukirizwa. Kuri ubu Rwandair ikaba ifite indege zirenga 10 n'imisago, harimo n'indege rutura zirimo nka Airbus A330. Rwandair ikaba ijya mu byerekezo binyuranye birimo Abuja, Accra, Bangui, Brazzaville, Bruxelles, Bujumbura, Cape Town, Cotonou, Cyangugu, Dar es Salaam, Doha, Douala, Dubai, Entebbe, Harare, Johannesburg, Kilimanjaro, Lagos, Libreville, London, Lusaka, Mumbai, Nairobi, Paris n'ahandi. Ndetse bikaba bigaragara ko iri kugenda yagura ibyerekezo byayo uko isoko rigenda rirushaho kwaguka. Izindi kompanyi zikorera ingendo zazo kuri iki kibuga mpuzamahanga cya Kigali zirimo izi zikurikira mu zitwara abagenzi: Oric Air ijya Entebbe, Mwanza, Selonera na Grumeti, Brussels Airlines ijya i Brussels, Coastal Aviation ijya i Mwanza, Egyptair ijya i Cairo, Ethiopian Airlines ijya Addis Ababa, Kenya Airways ijya i Nairobi, KLM ijya Amsterdam, Turkish Airlines ijya Istanbul, Emirates n'izindi zinyuranye. Mu zitwara imizigo zizwi nka cargo naho dusangamo izi zikurikira: Astro Aviation ijya Nairobi, Ethiopian Airlines Cargo, Kenya Airways Cargo, Magma Aviation, Qatar Airways Cargo ndetse na Rwandair itwara imizigo. Birumvikana. Ese wari uzi ko Rwandair atari yo kompanyi rukumbi itwara abantu mu kirere yo mu Rwanda? Hari n'izindi. Mbere yuko tugera ku bindi bintu bidasanzwe kuri iki kibuga ariko ndakubise gukanda like kuri iyi video uri kureba nonaha niba wayishimiye.
ugakora subscribe, ugakora no kunzogera kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa X Menya kugira ngo ibiganiro nk'ibi bidasanzwe ujye ukomeza kubibona mu buryo bworoshye cyane. Ese kuri iki kibuga cy'indege cya Kanombe haba harigeze kubera impanuka? Niba zihari se ni izihe? Mbere ko tugera kuri ingingo ariko tukanakubwira n'izindi kompanyi z'indege zikorera hano mu Rwanda ndetse na byinshi bitangaje cyane utaruzi kuri iki kibuga, ndagira ngo mbanze nkumenyeshe amahirwe kuri wowe ushaka kwiga gutwara indege cyangwa se ukaba ushaka kwiga gukora mu ndege. Muri Starlord bagufasha gushaka scholarship yuzuye ku bashaka gukomereza amasomo yabo mu Bushinwa, bakagufasha no kubona visa. Waba ushaka kwiga ikoranabuhanga, aviation cyangwa gutwara indege no kuzikoramo, kwiga ibijyanye n'ubuvuzi, ubukungu n'ubucuruzi mpuzamahanga n'andi mashami menshi tutarondora, umva uko byose bisobanurwa. Ese waba wararangije amashuri yisumbuye ukaba ushaka kuminuriza mu mahanga cyangwa ukaba ushaka kwiga masters na PhD muri universite zo hanze zikomeye, gusa ukaba wibaza inzira wacamo ngo ubigereho? Igisubizo ni Starlord Consultancy, inararibonye mu kuguza na kaminuza za mbere mu Bushinwa zitanga scholarship yuzuye, full scholarship, igeretseho naho kuba yewe n'ibijyanye n'imibereho byose biba bikubiyemo hano. Starlord Consultancy rero baguza n'izi kaminuza, bakagushakira ibyangombwa byose birimo na visa, kubona tike y'indege ndetse n'abakwakira iyo ugezeyo. Uyu munsi uramutse wawe ikizamini cyo kuvuga ikintu Ubushinwa butakora, aha twatsindwa turi benshi. Niba bakora hafi ya byose ubwo bivuze ko bazi hafi buri kimwe cyose. None niko tutabingwa nawe ngo bakwigishe, cyane ko n'impamyabumenyi zo mu Bushinwa ziba ziri ku rwego mpuzamahanga. Kwiga ni mu Cyongereza kandi ubuzima bwabo burahendutse, nta tandukaniro cyane no mu Rwanda. Witinda kuko umwaka w'amashuri uzatangira mu kwa 9. Gana Starlord Consultancy mu nyubako ya Chic kuri floor yo hasi, cyangwa ukababariza kuri izi nimero uri kureba kuri screen yawe nona. Ikaze. Abantu benshi uramutse ubabajije kompanyi bazi yo mu Rwanda itwara abantu mu kirere bavuga Rwandair. Yego, Rwandair ni kompanyi y'igihugu kandi ikomeye cyane, ariko burya hari n'izindi kompanyi zidatwara abantu mu buryo bwa rusange mu kirere nk'uko Rwandair ibikora, ahubwo zo ziza zibanda ku kintu runaka ariko bifite aho bihuriye n'ingendo z'ikirere. Imwe muri zo yitwa Akagera Aviation. Iyi kompanyi itanga serivisi zo kugenda mu kirere hifashishijwe indege zo mu bwoko bwa kajugujugu, ikazicuruza, ikazisana, igatoza abapilote b'indege, amafoto afatirwa mu kirere, ibyo twita ngo ni aerial photography n'ibindi byinshi. Iyi kompanyi nayo ikaba ifite icyicaro gikuru ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe. Hari kandi n'indi kompanyi y'indege y'Abanyamerika ikorera mu Rwanda, ariko nayo ikibanda cyane ku ngendo z'ubucuruzi kurusha ibindi. Kuri iki kibuga cy'indege kandi dusangaho ibiro bikuru by'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingendo zo mu kirere za gisivili, aricyo Rwanda Civil Aviation Authority. Nk'ibindi bibuga byose by'indege ku isi, ikibuga cy'indege cya Kanombe nacyo kiba kigomba gukorana n'imiryango mpuzamahanga ishinzwe ubugenzuzi no kwimakaza umutekano w'abagenzi mu ngendo zabo. Iki kibuga kuri iyi ngingo kikaba kigenzurwa na IATA, International Air Transport Association, ndetse kikubahiriza n'ibipimo ngenderwaho bitangwa n'urwego mpuzamahanga rushinzwe ingendo za gisivili zo mu kirere rwitwa International Civil Aviation Organization, ICAO mu mpine. Dore ibindi bintu wamenya kuri iki kibuga cy'indege cya Kanombe. Iki kibuga uretse kuba kiri mu Rwanda ariko si Abanyarwanda gusa gifatiye rugari, kuko kinifashishwa cyane n'ibihugu byo mu karere cyane nka Uganda, Uburundi, by'umwihariko ariko uduce twa Bukavu na Goma two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu ahanini ni ubushobozi bw'iki kibuga, serivisi nziza ndetse n'umutekano bituma cyifashishwa n'abaje mu karere ariko bakabanza kuza kururikira Kigali. Nanone kandi Kanombe ikaba iri havugiranije n'ibindi bibuga tugendeye ku byo abantu baba baje gusura. Urugero, umuntu yaje gusura parike ya Bwindi iri mu gihugu cya Uganda, birumvikana ko mu busanzwe umuntu yagakoresheje ikibuga cy'indege cya Entebbe twegeze kubabwira kare. Gusa kuva Entebbe ugera muri iyo parike harimo urugendo rw'amasaha ari hagati y'8 n'10, mu gihe uvuye i Kanombe ari amasaha atarenze 4 cyangwa 5 mu modoka. Ibintu bihita bigira ikibuga cya Kanombe umukandida mwiza kuri iyi ngingo ko baza gusura iyi parike n'ibindi biyegereye. Reka dufate urundi rugero. Urugendo rwo kuva i Goma ugera muri parike y'Ibirunga rujya kungana n'urwo kuva i Kigali ugerayo.
Gusa bitewe n'umwikomo w'ibibazo by'umutekano ukunda kurangwa muri kariya gace, abenshi baza gusura iyi parike yaba ari ku gice cy'u Rwanda, Uganda cyangwa Congo bihitiramo kunyura ku kibuga cy'indege cya Kigali. Ibi kandi bigaragazwa n'uburyo umubare w'abagenzi banyura kuri iki kibuga buri mwaka ugenda wiyongera. Mu mwaka wa 2008 iki kibuga cyakiriye abagenzi 145. Mu 2012 bwo abagenzi biyongereyeho ku kigero cya 30% bagera ku 488 bavuye ku 377 bari bariho mu mwaka wari wabanje wa 2011. Ubu bwiyongere rero bwarengeje ubushobozi bw'ikibuga cy'indege cya Kanombe kuko gikorwa cyagenewe kwakira abagenzi 400 ku mwaka. Gusa iki gihe mu 2012 mwibuka ko cyari kimaze imyaka 52 yose cyubatswe kandi gikoreshwa. Aha rero hatekerejwe kucyagura, gusa nanone imiterere yaho kiri ntibyari gukunda ko cyagurwa, ahubwo hongerewe aho abagenzi bategerereza hazwi nka terminal iva kuri imwe igera kuri 3. Iki kibuga kandi kinongererwa ubushobozi, hashyirwamo udushya n'ikoranabuhanga rigezweho nka za kizimyamwoto, uburyo bwo gusaka bugezweho, kamera nazo zijyanye n'igihe, mbese nyine n'umutekano urakazwa. Iri vugurura ryarangiye mu 2016. Mu mwaka wakurikiyeho 2017 iki kibuga cyakiriye abagenzi 800,000, none ubu kiri kwakira abarenga miliyoni ku mwaka. Ubu bwiyongera ariko u Rwanda ntirwabibonyemo ikibazo, ahubwo rwabibonyemo igisubizo, kuko buriya mu muco nyarwanda ngo ntawe usubiza inyuma waje mugana, kabone niyo ntacyo kumuzimanira gusanganya. Ahubwo u Rwanda nka kimwe mu bihugu biri kuvuduka cyane mu iterambere, bikaba binazwiho kwishakamo ibisubizo. Iki nacyo twakiboneye umuti: kubaka ikibuga cy'indege rutura gishya mu karere ka Bugesera. Nguhaye ikaze ku gikorwa remezo gihambaye kandi gihenze cyane kurusha ibindi byose biteretse ku butaka bw'imisozi igihumbi. Gusa mbere yuko tujyana i Bugesera, nagira ngo nkwibutse yuko buri gihe i Kanombe ishyamba ritabaga ari ryeru, kuko hagiye habera n'impanuka mu bihe binyuranye. Mbere yuko dukomeza ariko ndakubitsa ko muri iki kiganiro turi kumwe n'ikigo Twika SMM Limited. Aba bagufasha kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe no gukora monetization ku mbuga zirimo YouTube n'izindi, gukora ibyamamazwa by'amoko yose mu mashusho n'amajwi, gukora documentaire zinyuranye yaba ari iz'ubukwe n'izindi. Bagufasha kwamamaza business yawe kuri social media, yaba ari kuri Facebook, Instagram n'ahandi mu buryo bwa sponsored cyangwa boosted post, Google Ads n'ibindi. Ku bindi bisobanuro wabariza kuri 0790 30 25 661 ubundi ugahabwa ubufasha, kimwe no kushobora kubandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Kuwa 6 Mata mu 1994 indege yo mu bwoko bwa Falcon 50 yari itwaye wari perezida w'u Rwanda icyo gihe ariwe Juvenal Habyarimana yarashwe iri hafi kugera ku kibuga cy'indege cya Kanombe. 12 bose bari bayirimo barapfuye, barimo perezida Juvenal Habyarimana n'uwari perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira, aho bari bavuye kwitabira ibiganiro by'amahoro i Arusha muri Tanzania. Bimwe mu bisigazwa by'indege byaguye hafi y'urugo rwa Habyarimana i Kanombe, aho twita n'ubundi kwa Habyarimana. Ibyiraswa by'indege byo kugeza maginga ya ntibivugwaho rumwe, gusa nanone iki si cyo cyatuzinduye. Kuwa mbere Kanama mu mwaka wa 2004 indege yo mu bwoko bwa Antonov A32 yari ivuye ku kibuga cy'indege cya Beni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekeje i Goma n'ubundi muri Kongo, yagize ikibazo gitunguranye. Nyuma yo guhaguruka niko guhitamo kugwa ku kibuga cy'indege cya Kanombe ngo ibe yahabona ubufasha bwihutirwa, emergency landing. Iyi ndege ariko mu kugwa kwayo yakoze impanuka. Abapiloti b'Abarusiya bari bayitwaye ndetse n'abagenzi b'Abakongomani bari bayirimo barakomereka bikabije. Kuwa 12 Gushyingo mu 2009 indege ya Rwanda yo mu bwoko bwa Bombardier CRJ-100 nyuma yo guhaguruka i Kanombe yagize ikibazo bituma mu buryo butunguranye abapiloti bayo bahita bayigarura ku kibuga, aho yahise igonga inzu y'abagenzi izwi nka terminal ku gice cyayo cy'inyuma. Ibintu byateje n'inkongi y'umuriro ariko idakabije kuko yahise izimywa byihuse. Hari harimo abagenzi 10 n'abayitwara 5. Muri abo umugenzi umwe gusa niwe waje kwitaba Imana nyuma yo kugera ku bitaro, abandi barakomereka. Nizo mpanuka 3 zimaze kubera kuri iki kibuga cy'indege cya Kanombe. Reka noneho dufate taxi twerekeze mu majyepfo y'umujyi wa Kigali, hakaba mu burasirazuba bw'igihugu. Ni mu birometero 40 uvuye mu murwa mukuru Kigali.
ni mu karere ka Bugesera ahari kubakwa ikibuga cy'indege gishya kizwi ku izina rya Bugesera International Airport. Mwibuke kuva mu ntangiriro za 2010 byari byaramaze kugaragara ko ikibuga cya Kanombe cyamaze kuba gito ugereranyije n'abashyitsi cyari gisigaye cyakira, kandi bitewe n'ibikorwa n'imiturire hakikije ntaho kwagurirwa hari hahari. Niko gutekereza ahantu heza hagutse hadatuwe cyane ariko nanone ntihabe kure y'umujyi wa Kigali, niko guhitamo Bugesera. Rero iki ni ikibuga kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abagenzi 8 miliyoni ku mwaka, gusa nabwo kikazagenda cyongererwa ubushobozi mu myaka izagenda ikurikiraho ku buryo kizagera igihe kikazajya cyakira abagenzi 14 miliyoni buri mwaka. Kugeza ubu ikibuga mpuzamahanga cya Cairo giherereye mu Misiri nicyo cyakira abantu benshi cyane ku mugabane wa Afurika, 20 miliyoni z'abagenzi zikinyuraho nibura buri mwaka. Bivuze ko ikibuga cya Bugesera kizaba kiri mu byambere byiza muri Afurika kandi byakira abantu benshi. Ku bushobozi kikaba gikubye inshuro zirenga 10 ubushobozi bw'ikibuga cyari gisanzwe cya Kanombe. Kandi koko ni mu gihe kuko uyu ari umushinga uhagaze miliyari 2 z'amadolari y'Amerika, mu mafaranga y'u Rwanda ni triliyoni 2, cyangwa se mu kubyoroshya tuvuge ko ari miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Nakayabo. Iki ni kimwe mu bikorwa remezo bihenze cyane biteretse kuri ubu butaka bw'imisozi 1000, niba ahubwo atari nacyo cya mbere. Uramutse ubigereranyije n'inyubako ihenze cyane mu Rwanda ariyo Kigali Convention Center, iki kibuga cya Bugesera kikubye inshuro zirenga 5 zose. Indi mishinga batekereza harimo nk'imishinga y'ingufu, energy, gusa nayo nta n'umurengeje na biliyoni y'idolari. Nubwo nanone hari kubakwa indi mishinga karabutaka nka Kigali Vision City ndetse na Innovation City, bishobora kuzaba birenze ubushobozi mu gaciro iki kibuga. Gusa aya mafaranga si u Rwanda ruzayatanga gusa, kuko ubu rwamaze kubona umushoramari ukomeye cyane mu ngendo z'ikirere, Qatar Airways, aho izatanga amafaranga agera kuri 60% byagomba kugenda kuri uwo mushinga wose, naho u Rwanda rutanga agera kuri 40% byasigaye. Biteganyijwe ko iki kibuga kizarangira mu 2026 ari cyo gice cya mbere, phase 1. Igice cya kabiri cyangwa phase ya kabiri yo ikazarangira mu 2032, igasiga iki kibuga gishobora kwakira abagenzi bashobora no kugera kuri 14 miliyoni buri mwaka. Iby'iki kibuga cy'indege kizaba kiri no mu byambere byiza kandi bigezweho mu karere no muri Afurika, wajya kubivuga ntibyazarangira. Niyo mpamvu tuzabigarukaho byihariye tubatembereza iki kibuga cyose mu biganiro byacu bitaha, ariko tukabategurira ikiganiro kimwe cyihariye kigaruka kuri iki kibuga cy'indege cya Bugesera. Niyo mpamvu kandi dukomeza kukwibutsa gukora subscribe, ugakora no kunzogera kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Xmenya kugira ngo icyo kiganiro ntikizagucike, kandi nanone ukazajya ukurikira ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Ntibagirwe kandi no gukanda like kuri iyi video uri kureba nonaha niba wayishimiye. Iki kiganiro twabanyemo na Starlord Consultancy, bagufasha kubona full scholarship yo kwiga mu Bushinwa, ndetse na Twika SMM Limited bakaba bagufasha kuzamura social media zawe no gukora monetization kuri YouTube n'ahandi. Bakoze cyane gutera inkunga iki kiganiro. Niba ushaka gukomeza gusobanukirwa, wareba izi video ziri kuri screen yawe nona. Mwari kumwe na Mr Buddha, Imana ibahezagire.